Christ has Bianca Obia or OB4GTV. Name me and Sapen and me here free. God bless you. Subscribe, like, and share the page to other people. Say the bear ombi me catch you say and say omre bebre. Sime dunum copy mediasa. Me free sunti say omre bebre. Me welcome my guest, Apostle Evangelist Steve. Evangelist, mo akwa about OB4GTV. OB4 me also. Na po me. Erade adom me ho ye. Chiado fo. Mechia Avia Bible Ministry. Yes. Mechia Madam Fofo Asofofo Akukudam. Worldwide for any prophet Nyanke Jamo ne ade Sofu Peter mo ne. Mechia Sofu bia. Obe transa show we so. Yes. E dey na ho de ne ababu apen. Ama OB4GTV abasa enye kese ewo mo so. Yes. Evangelist. Ne come no mechia me am ho kani obi diaba. Yeah. Evangelist intentem. Na say wo ho ade te say abrante bi friend Manase. Oso wono de we word changer. Ono na esese wiase. Obeki kansem bi na software wi ni panso. Software kuwe, software yesi, software yesi kansem ba sa we Christopher be predifo akese. Hu fi tantan. Yo ha na nanse ya sa ba ya ba software panyin revenue usu bempa ho. Abebun kotodua ka kire ze ensem a ode tools of panyin so bie no ye nokre na emom eye obi na okotu kwa kwhye amanone na ekom di no na nipa na insisting say until so obema na aduane adi no just wakose reverend osu bempa ansa na wa ma na aduane adi asem wi to asomu no reverend wonte ho ne say me da say di besi was asu we su bia no yes nyame anum asem yes it is mframa yes etwa se eba yes wuti de meka Etiopa me se susu bi se sa de chi na asem hofra ma yeah minu anu media fo munya binya mutu munya aduma nye nya mi sira brodi wati asem na se uhu na no wasalutu sanete what a reverend oh yeah me se nya mi sira brodi uhu na salutu no Osia broni an una no asalutu no. Konye broni an kente ha. Wetimi di no adwene ebitim. Yes. Na adaw. Se wa brabo. Yes. But who dey untimi fa wa adwene embiti broni ense broni abrabo. Yes. Utie dey meka. Yes. Sana na ye dey social media ya brabo mu nsem nyina ye so pa no so. Kobrane na obi koda kro betra social media no work. What a point na. Yes. Broni person onya history. Ogogo ya no ko. No ansem a o kanyina. No we hu. Rebe mitiwa. Bible kasem. Ewo First Samuel. Chapter 3 verse number 1 wa. O say abofra Samuel. Esumutumfo Nyankopon. Ewo sofupani Eli enim. Yes. Utie de meka no. Ewo enidasuo mu. Asumdwe mu. Yes. Ewo saabre no. Utie de meka no. Etiopa. Enu ntinu Bible me yete ase se eye se abofra ebe som ewo ne sofu pani anase that's wow but achi se nyame ye den ebem nyame ka eka but what asem na se nyame anka de mu ye nyina eye kwa wow mu betimi aform friends move together se mu ye nyame djuma abom no problem yes but nyame trim pa okan ye no amema yes muntembe dey ebetete sanity inti Bible say die nyame aka abom no independent enya wale nko awo yes nyame dwumam business mu anamontuom bibia mu se nyame ka bom otumfo Nyankopon ka se sankrofo we maka mo abom monanti mbom munya dwuma mu ebetete mu sa mumienu mu nko mumiensa mu nko mu nan mu nko ma hyira mu oboa wo ye den kura enya yi yes but what you say na say enu ntino mi bisa se sa ma na so se hwan no eye nyame ne kan ye se woni reverend obofo se hwan o se obi ni hwan ayi wusu bempa good sorry oni reverend wusu bempa nkwa ya adwuma no eye nyame ne kan ye me who say as a boys ne come me ba yes me bisa se eye prophecy from God ana dabi who prophesied obi anu prophesy me da se e come ni bere na no de na kire se eyomo allowance no mu kretiye oh mu se sofu we agidin entimi nso no nyame abasa kese wo me so na me nkone what did me tell yes okwa obefro me ba wo so obefro ne papa na mu move forward yes ana me boa but bisa wo se nyame ne kan ya na let the God speak don't forget to say
adifo mi oni bi ba asaso we so omo nyina omo ye bi ko yes Moses and Jesus Christ Jesus Christ was prophesied what are seven say yes Ethiopia sa Jeremiah share Yesu Kristo hom kom utie de make no mo krom nim say enye no kore emam ma bi so say Moses ye share no hom kom good ye den Yankopon ye den ofre Moses utie de make Ethiopia say oyara ma de ntina ma ye de me nyira o me de na ma say nyame asemti me pese me ponchi baby na obesi mi so say bibi koso a because what tia say wo nyame yes say one tia say wo nyame no fa ne trade a wo be victim yes wo be ka bia kwa kudu say nyame no akofom wow enti panifo bu baby say banyansafo onkasa wo blebonim tia say me you na back to yempiepie nko ho ne de enimu mem abrante ne kotena abrochire me da say na okotena abrochire wiye no de ye ne o wherever wusu bempa sa atem abrante ko keka nsem no e wo na tu no nya wusu bempa wasem no koka okoka asofo foforo ho nsem e ma nka mo pe no abu no so ma ne den o na wherever wusu bempa pe hotel e pe bodyguards mo guide no kopem se abrante ni free akwan aman ni mu call amanone okwa amanone wie ya yirim senka bibia bedadin ahona de manase world changer no o start ye ai na sofu panyini o wusu bempa onye sofu papa eno yesense nwona na mekura na emwanwa se enipa ono no ambo ho ban e wo physical word wo pa babia mwada ato aduane am wadi a protect one message obi be pre wo be ode aye na afi okoduru ya o so pa no mambi so asem who betrayed Jesus? Judas. Why so betrayed Jesus? Just ya. No. Jesus loved him too much. Wow. Let's say the obi betray only obi odo pa de betray. But catch you say I love you more. Me program minim so why sede enchire odo. Odi program me say my na sede enchire odo. Say obi a obesira kire obi a na kire say odo. Odi dem ka. Itie pa. Obi obet try say me person me prove to say me do more than that. The person is about to betray you. But what you say? Wow. So Judas Iscariot decided say no. This man love me too much. Who did they make no? It's you. And intinu so do me pa dia. And them the money and hano or the better me. Before so we do bonne no. We steady wa who say penasem me ya o betimi dia cheme. O cheme kro de be cheme. Sanity. Inti abrofo twiro nsem no hu kwesi broni asalutu no. O kan say me say your best friend could be your worst enemy and your enemy could be your best friend in terms of trouble. Bob Marley, late legend. What a point in us. Yes. Enu bi na koso no. Indi manase obi ehu momo all the mention no ape bia ma wada. Aboa wo. Bisa wo say what come out? Dia na ba ya utimi voice be kan sansem no. Dia na manase o se wan no de ne ye den ehu ye. Asemba no te ye. Kokuo mu sembe na Reverend Owusu Bempa eye kire no. Wo tie de make no. Always bia no. And Niema fall apart. Yes. We don't know. Yes. But those who know, no, voice it out. Me pa what does that mean? It is any part of voice it out. One here about Lambastes and Pacron say this person like talk too much. Now, no, back to you know, what we say a name of Moye. This is answer do one. So, dear Tiani say, Bible see Diana Ban who be a crow. Yes. It is so many sepele. Omoye kaku, omoye vrumuntum, omoye mahogany. Yes. You have seen it. Yes. I know what their fruit they shall be known. Yeah. Indeed, dear Manasseh and the Reverend Owusu Bempa no. If they came from God, you must know it. Because what about a patch of Obesu, a bunko to Japa Reverend Owusu Bempa. I'm a Reverend Owusu Bempa, I'm man the choir man, I'm man Mike, I saw them. I'm an abe cambonio in now, we were embracing Ageno at them fefe. Was it the right decision to take? Nyame anim no sade no oye no the right thing to done. But akomamani adwene mu fake. When a lion want to tear you into pieces, onya tie. Yes, not that form. Utie.
brand ho ase chia ne self about 60 degrees no wasan ba ne say 15 degrees no ba boko no teku na unyawa aggressive no dey capture oba oboko obo chill dey aggressive sanity it is who say anytime be a line or penny ohun ni purpose or chi nipa no on struggle force sa oto no bo ase okonechi or try ofanyansa kon yo be fa so many ways out the chi nipa da sen masa oso mu say gaw obayo ti woni pe bu mo ho a sa na omotie inti emfa ho so ma embrace it together Reverend Owusu Bempa, it was why very careful about that person. And as I'm now saying, so I very careful about Owusu Bempa. Who did they make no? Me to me, you know, Reverend Owusu Bempa na me who say manase or bad news because I didn't know sense of benin better as so pana. Na nim sa asem na no kona kasa ansem no. Onya spiritual implications biana. To say o ka asem ato de emfa ne say nya Reverend Owusu Bempa. O ka semanya no kura de gu a man of God so. What we say? Send trust em ne kan. Emfa won san ka me di fo amasra ne wo. Yes. Who did they make no? Na man say no. Mona mo tebrofo. Mona mo ko school. Was it touch not my anointed do man prophet no harm. Brother nyame shira. Enta me yada no efi say obrofo de ja. Nanado grandma. And Nanado de Mr. Nanado de original. Nanado the original. On even original. Say brofuna sanity. Edi good say. Me dem ye Ghana ni. Me be the president in there. Brofo asem bia be over. Obeka twi. Yes. Obeka. Say ye omo be pa ba na omo ka twi. Omo nya ba nwie no omo ka brofo. Eno na kire say omo person omo kire say Ghana for ho. Money me dey ho. I don't want to them. Yes. Enti ma me come for good. Enu ntino. Omu ye nye so me extra careful. Yes. Enye say bi I am raising ntino. Na che say bibia okay. Yes. Who tie them make. Na say opezo che say Manasi still no the security is at stake. Say Reverend Owusu Bempa kwa nya hwekura church member dey be cool at even attack. Yes. Which is why ade no e dia wo hye no me a baba no so. Who tie them make. Yes. No men an aspect no necessary Manase suro say eduabo na obo no asore dem wo de eyini bo ho no ebenya no nti obepe ekwa chiri bi na wadane na ma sanity na o ye sure say ebedane de mu say ya dwen ye ti we to say generator anytime be odi petrol begum no na obetwe ade no den spark it sane nyankopon tie sane nyame hu ye 3 way yes inti no se wa hu nyansa papa ne chew tini first place no na se papa so fu no dia che ne dia nyame agya mu onya de che na nyame agya mu ai sanete de dia make say me pe no me asem no say Andy Reverend Obofo ba Andy obeki kan se bebre se won Reverend Obofo abre won ne mienu na ya azan won ne mienu na obetena cancel room a okotwetwe din ba ne nyina na the tarnishing of the image of the man of God ogu na nim ase ye de nim obi a spiritual life ye obi for GH we don't condemn no one ye nim se nyame afrew ana on frew all frew na me nyina ho enti me de eno I don't care but what I care is what ade insunsanso bi beba on mine mu ade a boys yi and the better social media elambastic kan sem na bo phone ni see we see we no say the all pay 50 million we go for minimum 50 million can just peanut man agrada akura graduate oye ordination ya say minimum say shira no say any day o man iska 50 million I didn't know fama akura na nka bibia tuntwa na nka munya odina because enkofo mo gigi wo mu no mankofo ni nyina lose that trust in you entintimi mfa no membra o mayana mo I was say Bible kan asem no o say mfa won san kan medifo a masra no mo that's no my not that do my prophet no harm se nyame asra no mo de a ye ni omu agoro sanete yes but what asem na se nyame asra no de a mo ye ni no agoro na se nyame nsra no so it will be very difficult to say akora bi beben sofo bi na sofo no o ye pure heart na akora bi atene ni bibia
translucent first bibia kama titana kwam secret bia nim onko wura ba bi hu bia enko ya de bia nkyira akura ne niam bia no so ma akura na bia ba ka si enye sa insida wow necessary akura ne this akura ndi wo hunu na beka sana nkwala te yes wow and the children practice what they saw what are some na say de obehu bia na practice saba de obeka no onfa but children's nkwala no de omdo manu no mo practice ba se ma obeka kire no ofie no enne ntrim what are some na say it is akwala bia ba pani a to obehu afa pani no ho no enne obeka yes nese oba omuba omonche enema ya na omo ye no kokua mu no good eno na boys ni hu no mo de ato o madwiri se ye twen e da papa no betwe ebetwe medi no na mabeka inti usu obeka se ebia akwala we no de waka no nyina nya nkore yes ana wonti de mete no metio pa but obehu se onu no oka ko oka ko nipa no oka no asem no onye no hwe boys why silence means consent etubo se ye no no na ye kasa fa ho se akura wenye die ne ba ya o ma ne kasa die ne ba ya o ma ne kasa yes even me no na mi die me mehu na medi ho adanse yes die me ye na wo obi fro bi se me ho adanse obedi sebio me pemba you have to say it we be plant you there good or we man ba madam da so kasa me madam da yes ana wonti de me che no yes eno de no nti wontimi mo utrim abra me nkoda police station da wontimi kan se me kan defamatory me go ani mas good ene ba ne sa na asotwe ne ba ntentem yes ana wonti de me che no necessary Manase asotwe ne be ba ntentem because Manase de wa ba confess say asem ni ni ho mo eno no afabricate mo e de agu ni pa ne mas good nti ni pa se npo no still obenya na katua what the point no wow ade ne ne ho yes necessary still papa and the channel class still obenya na katua ya wow twena so yes there's only prophet Peter Amankwa aka heaven bed there one na asem ni nyina akosi so one man will say indeed you people are coming from the same light na ko say I had to say ekuro atu ne kuro no awu woye den ko twa na be wo ho eda ho enti saudi sofo panyini bi ho agoro abra wa nkasa asem na wo koka no woni se enye no kre sanete but open view nation attention money sika no be di so bedaji me pati what asem na se enti eba ne sa awurade se sofo no po se waye nyankopon bone a wo sa ma na se na obeka sa no wo ma nyankopon increase na anointing e bi afa cheme yeah e bi kwa na anointing ye 1 wo be ko be 10 sanete yes obema oja free nanum we de bi obeka bia be oja nti wo no wa be ben no yes sanete na se wo se ye asofo na 10 bet ye o maten wo se ebu o maten sanete na wo sofo de wo be ko bonsam dem sofo de wo ye demon at the moment a be ka sa no wa boa no wan fi wa boa no wa ma na anointing akosoro but wo no wa ba so wow obompaya onyamefa obompaya lululu sanete waje wutumi no e de aka sofo no it was that shall not judge tiwrade one tembuafo pani wow baso nipa na ye bone de a utumi ka sempacha de we enye jai enso nyame mu jai emfata Kristo adwuma ono de hye eno de ode ahye yensa mu yaten mamu mu aten be ne bloggers na start bu aten so for do free nyame so for do ori nipa nso so for do yese nsem tan amanya nyame som no kura ni monyanim amanka ze mincho we obi ka bi kire me se me free nyankopon na afri hwan me free ne maame me hwe na nim dia na me se nani mu ampaja me na me se Jehovah Jireh se no kure se o ana ade me ba sa so esu se me ka wasema maame we pompobone na odi gu Muslim fo so no ebi nko no so wow abra bonye pasa instant mo hu se wi nyankopon wow na me ana wa frɛ me omun kwanza ambra me ho emesiki prayers yes na on say asem no Manase asem no eno bi na ebo ba se de maame ne ka to me so ne enye no kre e se on say so obi ka asem to so a trigger wo honhom
mean, ota. Good. That word never bani uja. And na youth was here very careful. Enne, me no ka say. Maame no, ni ni kunu no mo dwane from mo fi o mo high. Wow. Me do ko say the door is closed. I am telling you. Ti asem ni you. Wala o ntimi. Mo kire mo am ba so mo beton ade. Am ko fa ne ma ne bai. Wow. Dem hu ane say obeka kire me say me bom paye ma no. Ti asem ni you. Yes. Ba frame me say so fu pa cha me de me ne ma ba. Ba bom paye go se ne ba ye be santem. Them say glory be to God. Because na o condemn me am bom paye ma. Ya no mnim say no say another case. Me hyen kom say obekwa san ba wan ya san ba me ho ba seek me prayers. Na twa say bam because my tongue was a fire. Inti ebe mu no I pray. Me ne ma na nkaja asan. Uti de me kan. It is say me kan the door was locked. Oba na fufi. Asa saying just because of poverty. Yes. Increasing it too much. Yes. Touch not my anointed and do my prophet no harm. No. I will meaning. And to me, I mean, say, tackle with men of God. You have to be very cautious. So I send me now better fish off being what you have to be very cautious because so for penny that they am cast so for penny my friend champion. Any issue be and na TV be me modi TV ne be kind. I'm a so for no can say kasa. Beautiful. They were just forcing the man to talk, and the TV station were just disgracing the man of God, just tarnishing them. Why a devil, why a demon, why a devil incarnate, why a this, why a that. I was very furious. I said, wow. One so I will condemn nipa ne be a bonny a wood in the sumas in Yebini. Yenny a Tiana, we like me, self, and I'm not a saint. Yenny a bonny be well. Name mum, yenny a 10. Me muating. Mummy yai. Na queen me papa me bre me wan se kan se mo say enkofo bebre prepra because of the way and manner we tackle the men of God because ama animunyam no nyame no nyankopɔ so animunyam untimi mfa ntwitwu fom da the glory onam na animunyam no oba even nti say futu be na de be ma youth no especially the bloggers na ba say say any views on nti ade bi ade view bebre no ye niji ho se say ye say obi reputation kwa ye be view nti ye be cancel no Reverend Mesa da wase metu obi bia o hwe sa program we afutu yes na maka hinta sem bia kyerɛ mo se is it a time atwa se ye jai asofofo atem di yes ene judgment I ka se we mfiri nyankopɔn yes because ye jai yes but what you say wow if you say nyame difo mienu ena do mo ba asase wi so wow bi wo ho a na nipa ne ye hye ne ho nkom se maame wo banyem yes na wo ba wo ne 9 months so na wo ba we wo di no ko school bi a enye yi yes chi so ba nyam dwuma that is original from God yes ya hye ne ho nkom na o ye dey waba that is Jesus Christ wo ti dem make am yes bi so wo ho a ye hye ne ho nkom yes ye ba wo na ba asase wi so yes ne nyankopon pe bi asoma no no one ne mua no abetapo no but what you say na say wow yes. no wabehu se oye trini ni na wapa no of panakana esuafo e de said e oba ya Noah me ka Noah de uti Noah de na me kire no yes uti iti okwa fan pikin o se me hwe ma na me hu trini ni baako e fen se Noah wow se me fa wo so age adasa ye hyen no na fa amua mienu we mienu Bode wuro se me be se wiase. Me di nsuo na be dai. E be se wiase. Sanity. Ti Nyankopon hwe ma no hu tinini ni baako. O se pamshen no, no pamshen no. Pamshen no ne siri baba. Sa. Yanko e ba. Asem ne pa o. Me ti o pa. Nti Noah. Nyame di ne fam. Eno hu se Noah kuma me dai. Fine. O se wo me fa wo. De to so 3. Mose. Utie. Me ti o pa. Na Nyame are very aggressive. Opobi asoma no opobi asoma no ana okaye bosha o de sha Abraham mo ne ade se mama wa mo sa kan bosa sha ase no yes into bi ho Nyankopon na hye na no mbo yes se mama sofu bi apie wo mu nti eduru sa time no oba point no na etwa se wa promise abusua no ti se wa hye abusua ne bode a because of fa we yes ade ne ye nyamdwuma. You get me right? I get you. Yes, you get it? Or I get it. Until nyame aduma no, ye were 3 ways. Anyame fa so friend difo the ba asaso we so. Yes.
e bia train nyina wo di wonim wo ye neutral person woni ni di agro woni ne sere but wonim so ye Noah so ye Jesus Christo so ye Moses president wo hu. You have to be very careful with the people who also do mudi agro. Obu abehun so classmate, age mate, wo kra che ne panyin wo discussing and we say including any betwitwi from. Be very careful. The men of God, they are the authority. Where's in the flow manum ba they are venom or bieto a it is said be a poison. Go they are deadly. And you are very careful with the way I dance them to a difference. So asem ne wo ho na wo ka bi a different but say eni ho na wo sesa de ato no so no. Na wo ka bi kura no so asem ne wo na wo ka bi kura kan nyansem because David wo boy dwaman no. Satam no prophet ne ba ne nchen no beso ka che wo de nyansa kwan ne kan nyansa nka David ko David ko no ka say nana ohini bi tina asia no onwan bebre o modoma bebre nanso obi de ba ko pe no kofare no ka tell say ne say ni po hini we di ni pa na wa e say chin na nka iku no o say na ne e wa odi nyansa kasa be we de wo de obetra why you say there wa boy mind do ye fun but do anumira wo sususi obi yere so wa boy mind akofo obi sika ndo ye say wo susu udu pu obi. And you're very careful because whatever goes around will definitely one day comes around. Reverend, akasa. But I say, Anuntino, it trust ye jai. Yes. Because that time I trust a gun, I just stop us. Yes. Because as a Christian cancer, someone if you say first, no, na wotewa ne bia so fufu aba na so se bia ye pa kra na za ne mani yesi akofom se no obi kra nko obi fie nkofa da bi nkra ene nkra no mo ba ne nyina mo da ne nwura mu de obi na ho no oko wo point enti nipa na wo de ho kosofo na ase yes ena mo ho yehia wo ye dan wom ena ye obi obi abenya ne nhira ye dan afri batie no yenim yes enti se bia wo kosofo we ho na ase na say bia inshira ne mfiri ho ma eno che say bia o ye demon ana o ye demon but what asem na say e bia obi foforo kura wo mu ne mu awo sanete e bi kura sofo awo kura wadi na tem say we mfiri nyankopon we say e bi kura ono e ho na wo mu afiri sanete wow ba we painti black ntumi nko ho sanete until say bia obechia obefama na obi aka cho say no go to this man we di sofo bia tem kwane nchen kopa na che obaya de bia ma obobom pa ya ma your glory will start. Yeah. Inti ye dey ya de ketu abi. Wow. But ye be before ni hunu. Ye dey ya de ketu abi ye before they do evangelist chia ne enko. Me chia obi bia o se ne mre. Yes. Na o de hwe sa program we. Yes. Awurade abasa enya kese e wo so. Amen. Me chia me namfofo asofofo nyina. Yes. Me chia Avia Bible Ministry. Yes. Avia. Awurade ni ye ja. Me chia me sof ma me so. Yes. Obi di aba. Yeah. Nyame nhyira wo. Bye bye. Bye bye. Any story remain about for back up. I had to my dear Nico. The name still remain Angel back on my casa as issue. That's a never who names myself to go. God bless you and stay blessed. Bye bye. I like this topic.